ugumani kuyahati yo mu businge narumunaku y'abatunzi naraboro turuye natutaruye ugumani kunda kandi kurinda okusya oburufu erutanisa kekiradiro kya ruhanga ekirukwera okukiria oko onakurahirira. Valentine na Esther mwayekundira kwijaha atariho kugerezibwa. Obushwero obu muwekundire n'omutima gwanyu gwona. Mwetekatekere kugumani mukundana kandi nimuherezana ifubo. Nk'uko mwakunda kuteera ekiragano ky'obushwere oburikwera mukwatane omungaro mwature n'okwikirizana kwanyu omumaisho ga Ruhanga nagabamwikiriza. Esther Kulumina Akiki oba omukazi wanje nindagana kuba omwesigwa ahariwe omu businge n'omu bunaku n'omu magara marungi n'omu ndwara ningumani kukunda nkugirire ifubo amagara ganje gona. Imbagambira kandi imbaragira mwembi ngo kumurigarukamo aizoba n'uruhu rwanyu rw'insa ubwo biteka byo kubyore by'umutima bisurwa harimo kugaragara kumenya cyane bazokora urushwero rwera umutekera hagati akigambati mwewe ukamumanyira kimwe wabatereye kumwe bakagira ikigo cyaro bakagira bagatera uruhanga rwo kurana kwabo babushoboze bukira za kubabuza amoze umushana wikiza gusubira umukazi w'umubiri umukazi wawe mwana w'urushwero rwera ukageragera hagati ujya kumana umukunda n'umuhumuza n'ukwikiriza n'umukararwera rwiri kandi ureka abantu bakaza kubona umwana w'uwego ibirori wari umunsi ugumani murangi uwanini uja gusubira wa amuse umushinja wawe umwana ushobora kukwera uteja uja kumana mumugereza kandi ureka abantu bashinja bona n'umwana w'uwego ibiro byona namara umunsi wakora wamufata umutima kubona nikorera kimwe ati wamupeza kumeza urukundo nazo kumeza amasa ukikiriza ati niwe kukiriza amasa kari amasa sana ergo nubasa kurgama kurgama shobe ugumani kuyahati yo mu businge narumunaku y'abatunzi naraboro turuye natutaruye ugumani kunda kandi kurinda okusya oburufu erutanisa kekiradiro kya Ruhanga
uko nakurahirira. Nishingiye Amos Mushana uwo mushinja wanjye yuzuye bakugunaniwe okuyahati turi omusinge nari omumaka turi abatunzi nari abana tubwire nari turi tugumanye nkukunda kandi nikukurira okusya obu okufa kurikitaanisa nk'ekiragiro kya Ruhanga ekirikwera okukirikuti okukoonoko nakurahirira Mulonga habwe imbabazi zawe habwe abana bawe barikwenda kwitwa okugira ngo bandi bazuyarakane betezi ubaheze umugisha zigumeze akukureberaho mu maka gabo okusaha muheru mu izina rya Tataitu n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Kwera. Amina. Morini mshirane medeji kestiza urwanje nikwe bintu byanje byona ibyo munsi ngo mwizina rya Tataitu n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Kwera. Ekyo ekintu kyose twahikaho obuliko obushwere burikwera n'ekintu kikuru munonga ky'okushabira kandi mbasaba okushaba nabo ab'Oruhanga ateereine hatari nyowe wabatandisa ab'Oruhanga ateereine hatari nyowe wabatandisa ab'Oruhanga ateereine hatari nyowe wabatandisa ahabo Amos Mushana na Morini bikiza kutera mu mujuru kwera bacamye mu biso ga Ruhanga no mesho k'umutwogo kandi barahira basyo ubwo mushinja abaneza mukazi bitaro kwato mu ngaro icyo tukabira ati aba no mushinja n'umukazi abashobora kuzara Tataitu n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Kwera. Icyo ni ikintu cy'umunongo kibakora Ruhanga Ruhanga Omwoyo Kwera abaho umugisha abatureye kandi abalinde abo kusasira ko Mukama kumabarebe na rukundo kandi abezumisha imiburi y'umwoyo n'imbabazi umuhamwe mu by'amagaraga kandi umurumije avuye amagaraga n'abaho. Amina. Bose ebeneza abatubati abagore b'itu Mr. Amos ari Mrs. Morini Shalom yacire abazeire Amos Mushana nabija wachenetirize kubaha isakaramento eri mubone kuyikiriza je emyoga yanyu y'obushwere mukaguma hamwe nimwesigana okuyitya okufa rero no omumisho g'Abakristu nimbabuuza ebimuli kuteekateeka imwe Valentine na Esther mwayekundira kwijaha hatariho kujeberezibwa. Yego. Obushwere obu mubwekundire n'omutima gwanyu gwona. Yego. Mwetekatekire kugumani mukundana
kandi nimuherezana ibivugo. Ego. Uko kumwakunda kutere ikiragano cyo bushwere oburi kwera mukwatane omungaro mwature no kwikirizana kwanyu omesho ga Ruhanga n'abamwikiriza. Esther Turmina Akiki oba omukazi wanje nindagana kuba omwesigwa ahariwe omu businge n'omu bunaku n'omu magara marungi n'omu ndwara ningumanya kukunda nkugirire ifuho amagara ganje gona. Omulezi wange n'omuntu wange uko kumwaheza kwikirizana omesho ga bikiriza Ruhanga Mukama witu ahamye endagano yanyu kandi abijuze emigisha ye ekyo Ruhanga atereine abantu batarikitaniza. Ayi Mukama ezimpeta ezitukuhasirira omwizina ryawe ozihe umugisha. Abari kwenda kuzijwara ubahanye ubutosha omukwesigana kwabo bateho agabo gona kuitsya obuteitsya ebyo bikwenda bature obusinje no mukukundana awa Kristo Mukama witu. Turmina Esther jware impeta niyo kama isoka rukundo yanje n'ubwesigwa bwanje ahariwe n'izina rya Patri rya mwami rya kumukwe. Nipokamilisha kugonza kwangu n'ubwesigwa bwangu hariwe omuzina rya Patiri rero mwana rero mutima mkwera. Amen. Cyo bushwere wanyuma ajya kurataho ishaza abakristo. Oh
dushabire amakago munsi yona ruhanga agahe igabo yo gutosha no kunanuka katweshengereze. Shabiribona bari kwehenenga kuri Terensio ubumwe obukundana ruhanga abaho umugisha katweshengereze. Shabire abojo na bishti abari ubushwere butahikire ruhanga abahe ukwegarukamo no kombeka amaka agahikire agarukundo iy'amazima. Shabire minyeto erikweturengera kutunga amaka marunji ruhango mureberezi agihe amaka gabukire katweshengereze. Shabire amaka adayo muparishi yitweji abekika cyabo cyona n'abanyabuzare n'abanyamukago aba Amosi Rushana nimumwemerere ikarise bati mwebare ngoga abaruconoza batarangwe kanseki ubyembe ko byone byahanga kachachi mu East and Central Africa itachome ko nico ciciyo habo twachabo wene kirifaya Africa Faya Africa mwenye tunachina kushirwa watero ni koleso kushoku kwa chila police band ya polisi mwemelele tuatanje kushirwa kwa polisi barara wewe mgonga baada ya matomi ni mfumo kwa yeye ni mfumo mwemelele mtuachine wewe ni mgonga may God bless you abundantly. Tunaomba polisi wetu ushema Fred Christopher Waketiri na Kasikazi Godwin ngeni sina numu tutakuza chini kwani Kasikazi ngeni ni wao kulishauri kwa prisons na polisi General na Ambrose Taylor ichule tibao sitati barara General na Masakaba ichule tibao sitati barara kaza tunaisha sabadikoni wanyabitete Venerable Reverend Enoka Karausi kwa Tanzania Bishop na wali hapo na chini kuitela kwa kudhibiti kandi kwa sabana na ni Venerable Reverend Patrick Ataile atiko nikano mrisa all sisters barara twashanye bashitemeho rero abashobora kutweka bishi baraze kwishoma bayaraje kutwetesha ubwo twatire Reverend Winnie Muchirande atweze kikamutarahanga zabringa na binamana abagore betu bazokanya yabo twemerire and that's
bemera muri batomurereje amanye kuniwe we wo amasime bemera ngoga Thank you.
Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura Ayore muremere mawe Nanye nemera bamwizimurize gahico nimwije tuganire Amutuhire we Ruhanga wita mutuhiro muzahura Yakije horo horo jagandi bamutamba cyo nimwije tuhanure murahuce yabare Ronaldo mwana wanyu neija nimwe bare bambo kunyorora mukanguza haiwe yachakase to muri bushwere bantu baruhango kweno wite yinkuzarwa rwa paradise tricket amutuhire Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.